perquè estem reclamant al Departament d'Ensenyament, estem reclamant al Govern de la Generalitat de Catalunya You can cook in any way. You can run Your mother has to help you every day, even when you use the phone. But it's something in your life that you can do, and that is love. Això és un punt de partida, això comença aquí, comença ara. And that's the way I like you. 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 There's something in your eyes that cannot disguise. Trying hard to please me every day. That's so hard to do. But it's something in your life, and that is love. And that's the way I like you. 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 Que devuelvan toda la pasta que se han llevado y a que se acaba la crisis. No tenemos por qué pagar nosotros lo que no nos hemos llevado. Todos los chorizos a la cárcel y que devuelvan la pasta. Hem de recordar que aquí els veritables protagonistes no és només els que estem aquí avui, vosaltres. Jo, els companys que ens estan ajudant a que això surti bé, sinó que els veritables protagonistes són la que a mi m'agrada dir, i ho tornaré a dir també avui, la fila zero del sindicat, que són aquells delegats i delegades que amb la seva feina, amb les seves hores, fan que avui puguem estar aquí. And that's the way I like you. And that's the way I like you. And that's the way I like you. And that's the way I